ke video kadai syapang ke kot ke kia ukpa buku jengi Pope Francis. Kadkum ki kubor badang syupelai na kawetikan menta ke sengi arpunyun terik urumpang. Ibun iba ke kot ke kia jeng Pope Francis kala sedang berkambha. Ulai yo tiaba ha kebor mit Henry udang syong taji. Ki doktor gile sibon teliki tes pat mene kidang sudah ble ya ke chest scan. Wat lagi ne kilong kidak ki babha ki doktor jeng kidang ne ha kajing sumar pan bisyar punya namar kajing long jing man jong kajing pang kampat dapiang ha kapor ba udang don ha hospital Pope Francis ulala ban pendap sibun ki kam kentup kajing soy ya ki hukum ban penkup burong ya ki brio bela sajid kum ki riu khoi kavatikan kala pendu pendam lene dang bisyar biang ya ki program bala bu ha ka kot jeng kum kajing yalang halor usnam kentang bat kajing ai kerku ha kasngi ublay upo udang don ha kajing long kapasitom Henry kalong kapasingai bat kaperthai Katolik baro kadang peteng banduai ban ai jing kershan yu lingba kajing duai ki baper